Elizabeth koloi masanglia botabuk Elizabeth koloi bai botabuk Elizabeth dasi ing thangsio kaijak sinai kepal bowan sabai no tamo kaijak sinai ageno kaijak pai khanu gyara bowan sabai iko naidi yoson laijak ageno oi dolro khangke bahai tong kahamda kha khlai joto kaham no ingkhana hanai hangke sing tini obidini bisingtei ti projectni wanjak bahai ke ing abuno sing serna thang tongo hayade ba dolro I kaijak sinai kepal Elizabeth koloi ni das ing thangsinai nugyada obo kubui kokno obo kubu yangke bo ageno bini Instagram yake ba Facebook o phaye kok sakamong bokhe nai tongana hinda asik bini letter viral ing tongmani nugui bokhe siring nai tongana hinda obo fake hingkangke jodi obo kubui kokno confirm kaijak sinai bo wan saba yoson lai sinai kepal aram nangjak tongkha taksik jorate yoson lai aboni bagine kwbangma jora lai tongkha nugyada social media rok phaya baluk sukha kepal loge o bini comment bo kaisa viral ingkha bo buri je khenai basi jak phung sabulai bono buri je khenai basi tongkhana ang sayada ti project ni wanjik ingna belai klai sano poila ti project bai wansa sinilai di ulo nang kisa lui phunuk jagana hingke nang khyo moi kasama haikena kasai thangsinai hingke nang ti project ni wanjik ing sinai kepal asuk formula kahamno saimanai no Elizabeth koloi bo follow khlaiye ti project ni wanjik ing thango kepal tabuk Elizabeth das ing thangata thiyasak jorana ing sinai bo tabuk ti project krikha wanjik si nung kong mani chakele bekha thai no shi loi khumoda phaika thapla sanini bose ora sekang bosa kharana mosangjak tongba nugyara loi mairum se kahamke kak sugya khona shrap tongkhana bose ora bosa kharana sekang mosangjang masinaidi nung kong mani chakele tini sarigo kahamke yolaina sringdi rengya khona yoson laina kahamke borok asuk raise ano om haike phunuk tongmano hangke angke tam khai tongsina hano salbrum da leithung tongsina saimano nugyada kepal angbo nang ti project ni wanjik ingmaya hanai dukhu nangjagai biri sogoi ma nanggo hane o musuk busli rong ni tongmo hangkangke ang bidu snam burung na borok ano disturb khayang kangke borok tongui simman jagya leithungai aram nangjagya kepal hangke pare laisinai dol rok orno video no like te share khlai klangdi